wa kigarasha we, wa munebwe we, wa mwicanyi we, wa mutindi we, wa murozi we, uri umugome, uri umugambanyi, ntacu umaze, watugeza kuki? Urananiwe, ntacu umaze mu by'ukuri. Ababyeyi bawe baruhiye ubusa, ubona bazi ngo barabyaye, ntabwo babyaye ahubwo bapfushije bahagaritse. Uri ikigarasha, ndongera mbisubiremo. Gusa reka manze nsaba abantu batarakora subscribe bakore subscribe kugira ngo video zose dukoze zijye zibasha kubagera, kandi bamara gukora subscribe bakande kunzogera kugira video zose dushizeho zize kibazo kwa zagera 5 kuri 5. Reka twigarukire kuri iki kigarasha, kuri iyi njiji, kuri iki kibura buryo. Nta kindi turimo kuvuga ni iki kigabo murimo kureba kuri screen cya Badrama. Ni ikirozi kubera ko amagambo kivuga gisabye u Rwanda nta handi wayakura. Gusa turakiyamye kituvire ku buyobozi bwiza bw'u Rwanda. Reka tuvuge ku kigarasha. Tugiye kuba twavuga kuri iki kigarasha. Iki kigarasha nta kindi wakimenye se. Gusa mbere yuko tuvuga kuri iki kigarasha, banza ukore subscribe kugira ngo video yacu yose ije kugeraho uko bwije nuko bukeye. Ahangaha tuza kubabwira ibigarasha. Ubundi kigarasha mu bantu bakunze gukina amakarita ni karita cyangwa se ako bita babu kabutuyu, ariko ikigarasha ntigikunze kuba cyakina. Ikigarasha ni nkaho ntacyo kiba kimaze, bagiha abana bakagikinisha, ntibagishira mu nganda cyangwa se mu karita zisanzwe. Rero hari abantu bameze nk'ibigarasha, ari nabo tugiye kuvugaho uyu munsi. Ahangaha hari ikigarasha tugiye kuvugaho. Iki kigarasha ntimugire ngo hari ikindi tuvuga, ni iki ngiki. Gusa mbere yuko tuvuga kuri iki kigarasha, mbere yuko tuvuga amazina yacyo, mbere yuko tuvuga ibigwi byacyo, ariko sinibaza ikigarasha kigira ibigwi. Gishobora kugira ibigwi bibi, ariko nta kigarasha kigira ibigwi kubera ko nta cyiza kibibaho. Ibigarasha byose bisa nkaho biba byarataye umutwe, nta kindi biba bitekereza usibye guhirika cyangwa se gusenya cyangwa se kwangiriza cyangwa se gusebya. Iki kigarasha usibye kwica urubyiruko, usibye kwica abakecuru, usibye kwica abapfakazi n'imfubyi, iki kigarasha nta kindi gishinzwe, nta nicyo cyashobora. Gusa twabasabye kubanza mwakora subscribe, mwakanda kwiyo buto subscribe, ubundi mukaza mwibona video zacu zibageza uko kanya, kandi mwamukanda subscribe mukakanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona notification video yose dushizeho, ubundi mudukurikirane 5 kuri 5. Ikigarasha twatimo tubabwira, niba wamaze kukimenya andika muri comment, ariko muri rusange icyo tugusabye urinde kuba wakwihutisha video kugira ngo amakuru yose abashe kuba yakugeraho. Ikigarasha ninde? Reka tubanze dusobanura ijambo ikigarasha. Ikigarasha ni umuntu wari wese ugaragara nayo muri rubanda, agumura abaturage, yica abaturage, agirira nabi abaturage, asebya bagenzi be. Iki kigarasha nta kindi ni Badrama. Badrama amaze kuba ikigarasha, aho yifata agasebya u Rwanda, aho yifata agasebya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kandi twebwe abanyarwanda tuzi neza aho perezida Paul Kagame yadukuye. Uyu perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi ngibi turayimushimira, nubwo hariho abayipfobya bakavuga ko jenoside itigeze ibaho mu Rwanda, nyamara ibihamya birahari. Iyo ugiye mu nzibutso hirya no hino ukumva ubuhamya bw'abarokotse, bihita bigaragaza udashidikanya ko jenoside mu Rwanda mu by'ukuri yabayeho. Kubera iki jenoside yabayeho? Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda yabayeho kubera ko ubuyobozi bw'icyo gihe bwari bufite umuco wo kudahana. Ubuyobozi bw'icyo gihe bwari bufite inda nini. Ubuyobozi bw'icyo gihe bwari kubiraga. Ubuyobozi bw'icyo gihe bwarondaga koko. Ubuyobozi bw'icyo gihe nta muco wo gukunda bagenzi babo ndetse n'umuco wo gukunda abaturage
bwari bufite. Ariko ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aho agereye ku buyobozi ahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubu turi amahoro, incike zirashima, abapfakazi barashima, imfubyi zirashima, kubera umutekano n'ihumure Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabagejejeho. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kandi yubatse amashuri aho abana bose biga ari abakobwa n'abahungu. Ubusanzwe kuri leta ya mbere nta mwana w'umukobwa wajyaga mu ishuri, ahubwo yagumaga mu rugo, abahungu bakaba bari bajya kwiga, kandi si abahungu bose bigaga. Gusa reka tukomeze tubasabe, niba utarakora subscribe ukane subscribe kugira ngo video yose dushizeho ujye ubasha kuba yakugeraho. Ariko se reka twibaze, kubera iki Perezida Paul Kagame bamushaka ari benshi? Bamwe bati uwaduha Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akatuyobora, abandi bati Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nave ku buyobozi. Ariko twebwe abanyarwanda turabizi, abanyarwanda impamvu tuzi neza Perezida Paul Kagame nuko yatwubakiye amashuri, akatwubakira ibitaro, poste de santé, centre de santé n'ibitaro bikuru by'uturere. Ibyo namwe murabizi. Perezida Paul Kagame yubatse imihanda, Perezida Paul Kagame yazanye umutekano, iterambere mu ikoranabuhanga, iterambere mu mabanki, ahantu hose Paul Kagame yagezeyo. Imidugudu myiza y'icyitegererezo, ndetse yagiye ateza imbere ubukerarugendo, yagiye yandikisha izina ry'igihugu neza mu ruhando mpuzamahanga. Ubu Kagame afite umutekano mu gihugu cye kandi asagurira n'abandi. Rero ibigarasha nk'ibi ngibi iyo bibonye Perezida Paul Kagame arimo agenda atera imbere, bitangira kubita agatoki ku kandi, bikatangira kumurwanya. Ese ni ukubera iki Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bakunze kumushakisha hirya no hino? Nta yindi mpamvu bakunze kumushakisha hirya no hino, yuko babona ko ibyo bananiwe we agerageza akabikora. Iwabo babuze amahoro, ariko twebwe mu Rwanda dufite amahoro. Iwabo babuze umutekano, ariko twebwe umutekano turawufite. Kubera iki? Perezida Paul Kagame yazanye VIP mu bakecuru n'abasaza. Abakecuru n'abasaza barahembwa badakora, kubera ko ari gahunda nziza yo gufasha abageze mu zabukuru. Ibyo turabimushimira. Ikindi kandi Perezida Paul Kagame yubatse amashuri menshi, 12 basic years education, ndetse na za segonderi zitandukanye. Abana bose bariga, abafite buruse murabizi uburyo Perezida Paul Kagame yabarwanyeho. Ikigarasha nk'iki ngiki rero kiba gishaka kurwanya Perezida Paul Kagame ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, ndavuga cya Badrama, twavuga ko ari ikigarasha kubera ko gifatanya n'abandi b'ibigarasha gusebya u Rwanda. Gusa igitangaje muri ibyo nuko bagenda bagasebya u Rwanda bari hanze yarwo, bazagerageze bagere mu Rwanda. Nta muntu n'umusebya u Rwanda ari mu Rwanda, ahubwo bose baragenda bakavugira iyo hirya mu mwobo, bosha ari ifuku, bosha ari isiha. Gusa ibintu byari bikwiye. Turahamagarira abantu bose barimo basebya u Rwanda kugira ngo nyaboneka bareke uwo muco si mwiza, ahubwo baze mu Rwanda dufatanye kurwubaka, kuko amahanga ntaba ari iwanyu. Perezida Paul Kagame kubera iki tumukunda twebwe abanyarwanda? Perezida Paul Kagame turamukunda kubera ko yabanje kudukunda. Perezida Paul Kagame aritanga, gusa turamushimiye, aragahora ku ngoma. Reka twongere tubasabe nyaboneka, niba utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo video yose dushizeho ubashe kuba wayikurikirana. Turagukunda kandi nizere ko uri uw'agaciro, nizeye ko ukwiyishimwe kubera ko umaze gukora subscribe. Numara gukora subscribe tudusangiza abandi kugira video zose dushizeho uzibasha kuzikurikirana. Turagukunda.